Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi usabwa wowe uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Nyaboneka rero mbonereho kugenda nifuriza itsinzi nziza ku bakunzi b'ikipe ya Lion Sport aho bariho bava mu karere ka Muhanga. Dore ko nyaboneka hari abari mu rugo kubareyo ku kipe niyo mu karere ka Nyanza. Byumvikane ko Muhanga umuturage wese waho no mukunzi w'ikipe ya Lion Sport, kuko nyaboneka byigaragaje ko ikipe ari y'abaturage. Stade yari yakubise yuzuye ahangaha kuri stade ya Muhanga, dore ko iyi ni nayo stade izakoreshwa cyane muri uyu mwaka, kuko stade Amahoro ntabwo izigera Prito stade Huye ntabwo izigera yakira imikino ya shampiyona muri fazare kubera ko iriho iravugururwa. Nahoze mbona na tapi bari kugenda bayisesekamo. Byumvikane yuko turaza guhita twinjira muri iyi match gatanu kuri gatanu, match isize ibyishimo ku bakunzi b'ikipe ya Lion Sport. Bavuga bati abayobozi batuguriye neza kandi turanabyishimiye cyane. Ni urwego ruri hejuru rw'abakinnyi b'ikipe ya Lion Sport, cyangwa se n'urwego rwa Muhanga rwari ruri hasi. Byose nahangaha gatanu kuri gatanu. Ibi biragenda binatanga icyizere ku bakunzi b'ikipe ya Lion Sport. Nyaboneka bizaza bigenda bituma umukunzi w'ikipe ya Lion Sport ahari muri rusange avuga ati dufite ikipe kandi iri tayari kuba yagenda ikopeta kandi izatanga akazi gakomeye cyane y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, nk'uko tugiye kugenda tubigarukaho. So ni ikipe ya Lion Sport kandi turaza kuba tugenda tugaruka cyane cyane ku buyobozi bwagize byinshi bugenda butangaza cyane cyane kubiri kugenda bibera ahangaha ku kibuga cy'imyitozo ndetse no kuri match muri rusange. Amagambo akomeye cyane umutoza w'ikipe ya Lion Sport Loft yagendaga atangaza ndetse n'umwongereza we twaje kuba tugenda tuganira nawe. Turaza kuba tugenda tunaganira n'abafana b'ikipe ya Lion Sport aho bagendaga bagira byinshi bagenda bagaruka ku buryo bagiye bakiramo uyu mukino. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi ukarinkandiraho, ubundi nkaza tukajya tugenda tubana gatanu kuri gatanu twenjoyinga ibyishimo ikipe ya Lion Sport, ikipe y'abanyarwanda yazaga kuba igenda itandika ibitego bigera kuri 4-0. Yes, ikaba ari Lion Sport yatanaga mu mvuto n'ikipe ya Muhanga. Ikipe ya Lion Sport rero mwizama yari yaje kugenda ibanzamo Kuyate, umwe mu basore bagiye bashidikanywaho cyane, abantu bavuga amagambo menshi ngira ngo kubakunzi b'ikipe ya Lion Sport noneho muramwiboneye uyu Kuyate umwe mu banyezama barebare bafite ikiganza nyaboneka wagira ngo ni ikirenge. So yazaga kuba rero ari kugenda ayipangura. Ni mujye kuri kabiri hari umusore bita Serumogo Are rero n'ubundi abakunzi b'ikipe ya Lion Sport bari basanzwe bamuzi. Gatatu yacagaho umusore Press, umwe mu basore banga mu gihugu cy'u Burundi w'umushinga naye. Navuga ko n'umwe mu basore abantu benshi bari bitegerejeho, abenshi bagiye bagenda bumva bimwe mu bihuha. Mboneho no kugenda mbwira abakunzi b'ikipe ya Lion Sport nyaboneka wa mugani wa Sadati mwirinda babayobya nyaboneka, kuko abantu baragenda bakabayobya kumva yuko ubuyobozi bwaguze ikipe idashoboye, ariko nyakuri ukuri namwe murakuzi kandi nkagiye mu kwibonera. Umusore bita Musore Press wari uri ugenda ucimaka ahanga kuri stade ya Muhanga, ngira ngo n'igitego Adama Bagayogo yaje kugenda atsinda kuri penalty. Yari penalty yarije kugenda ikorerwa Musore Press, umwe mu basore navuga ko bawinga macicari cyangwa se gatatu kanya ko hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu biteze kuzagenda bareba. Mu mutima wa defense hari harimo umusore bita Bayisenge Emery ndetse ari kumwe na Emmanuel cyangwa Kabangi, bagendaga bafatanya mu mutima wa defense. Gatandatu yari Sefu Niyonzima are
ndetse na Tambwe wari uhari, Mohamed Cheri yari ahari, Bing Beho yari ahari, Adama Bagayogo akaba nawe yari ahabaye, ndetse na Ntarindwa Emma Bahis wari uhari. Dore ko mu basimbura hariho Umugisha ndi kuri yo, ubwo ni Pasiasi Jesus cyangwa se Bahosinje Jesus. Ganijuru Eri yari ahari, ndetse na ba Fabrice na ba Rukundo na ba Asana bose bari bahari, Fisto ndetse na Karamuka, abo bose bakaba bari bahari. So ikipe ya Rayon Sport rero ikaba ije kurangiza itsinze ibitego 4-0. Ubona ko wari umukino mwiza cyane, kunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye benjoyinga umukino, wabonaga yuko wari urimo spectacle iri hejuru cyane. Nabani ku ikipe ya Rayon Sport rwose coup de chapeau kuri aya manota, kandi aya manota akaba yarakwiye kuba kunzi b'ikipe ya Rayon Sport, bika ndetse binategura yuko nyaboneka ni Rubavu nibaramuka batsinze, kwizere ko tuzabona Rayon Day iri ku rundi rwego. Ni nako kandi ikipe ya Rayon Sport ubwo yatsindaga Adama Bagayogo ku minota 37 yaje kugenda aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sport. Harerimana Abdulaziz nawe yaje kugenda aterekamo igitego cya kabiri ku minota 81. Asana Inosa wari waje asimbuye yaje gushyiramo igitego cya gatatu ku minota 85. Rukundo Abdurrahman Papre yazaga kugenda aterekamo bawo ya Lala Salama igitego cya kane. Ikipe ya Muhanga ibasha kuba igenda ikubitwa vibaya sana. So ni ikipe ya Rayon Sport wabonaga ko abakunzi bayo bari bamanutse ari beshi, ndetse akaba hari abakinnyi bashya bagaragaye muri uyu mukino nka Emery Bayisenge na Niyonzima Olivier Sefu waherukaga gusinya ejo bundi. Nyuma yo gukina na Miroplast, ikipe ya Sport yari yateye Miroplast ibitego 3-0, itsinze Muhanga ibitego 4-0. Rayon Sport iratangirana uku kwezi kwa 8 icyumweru cyahariwe Rayon Sport, aho bazakinamo imikino 3 ya gishuti yo gutegura umwaka mushya w'imikino utaha. Dore ko ikipe ya Rayon Sport ifite match zikomeye cyane. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 Rayon Sport izaba iri gutana mu mvuto n'ikipe ya Gasogi United kuri stade y'Inyanza mu Majyepfo. Ni mu gihe kandi Ingoma Rayon Sport izaba iri kugenda itana mu mvuto n'ikipe ya Gorilla AC, ndetse Rubavu ikipe ya Rayon Sport ikazaba iri kugenda ikina ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8, ndetse izaba iri kugenda yakirwa n'ikipe ya Edenzeri Teseri. Rero byumvikane yuko izasoza Rayon Sport ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 8, ayizaba iri gukina na Yanga Africans, aho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka bazaba bari muri stade bari kugenda benjoyinga umunsi w'igikundiro. Kandi akanyenyeri 6 akanyenyeri 700 urwego 119 arimwe ugende wigurira itike yawe inzira zikigendwa, kuko iyi Rayon Sport nikomeza kuko nimeze nyaboneka bizagenda bigora abantu rwose yuko babasha kuba bagenda babona uko bagenda bagura amatike, kuko Rayon Sport irahari kandi ritayari nyaboneka. So byumvikane yuko ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport navuga ni coup de chapeau, kandi ku bakunzi b'ikipe ya Muhanga haracyari kare rwose nibwo ikipe kizamuka, kandi biragoye yuko rwose Muhanga waza kuvuza mu cyiciro cya mbere rwose wipimira kuri Rayon Sport. None ikipe ivuga ati uyu mwaka turashaka kwiprovinga tukereka abakunzi bacu, ubona ko iyi champion izabiryoshye. Nimba APRFC iri kugenda itera bide, Rayon Sport ikabiri gutera 4, ewana urumva ko nyaboneka ya competition ya makipe uko ari abiri turongera tugende tuyenjoyinga. So nuko nguko rero bimeze hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko Rayon Sport ibintu bikomeje kugenda biba uburyohe. Ni nako kandi bamwe mu bafana bagize byinshi bagenda batangaza, bagendaga bavuga bati turishimye kandi
tunezerewe n'ikipe yacu kuko ubona yuko twariyubatse mu mpande zose zishoboka. Uyu mwaka turaza kuba tugenda dutanga akazi kandi turitwara neza, aho biri buze kuba bigenda bitugendekera neza, cyane cyane dore ko ikipe ya Rayon Sports iri no kuba ivuga iti turareba yuko twazitwara neza mu mwaka utaha w'imikino.